Tražimo ocenu ustavnosti odluke kojom su prihvaćeni svi briselski sporazumi, a svi ti briselski sporazumi duboko zalaze u ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Sva rešenja koja su tamo navedena su u suprotnosti sa vitalnim interesima srpskog naroda, u suprotnosti su sa Ustavom Republike Srbije i kada smo pisali ovu inicijativu, morali smo malo da okrenemo stvari, pa da kažemo nađite jedan član Ustava sa kojim je u saglasnosti ovo što je briselski sporazum. Jednostavno, Ustav je prekršen od preambule do poslednjeg člana Ustava Republike Srbije. I Ustavni sud Srbije je dužan da hitno rešava po ovoj našoj inicijativi i da se izjasni, jer svaki dan odlaganja praktično znači da i Ustavni sud saučestvuje u jednoj devizi koja je lansirana iz Vlade Republike Srbije pre nekoliko meseci, kada su pripretili Ustavnom sudu i rekli uzmite Ustav, stavite pod miške pa idite na Kosovo i Metohiju. Ta ista deviza može da bude uzmite Ustav, stavite pod miške pa čekajte penziju, stavite Ustav pod mišku i čekajte dečji dodatak, stavite Ustav pod rame pa idite na biro i čekajte zaposlenje. Ta vrsta omalovažavanja Ustava Republike Srbije je nedopustiva. Očekujemo hitnu odluku Ustavnog suda, jer Ustav Republike Srbije su doneli građani na referendumu i Ustav Republike Srbije nije veliki brat pa da zavisi od SMS poruka i od glasanja. Ustav Republike Srbije sadrži odredbe koje zabranjuju nepoštovanje Ustava Republike Srbije. To je akt koji sadrži odredbe o svom poštovanju i o svojoj zaštiti. I jedan od instrumenta te zaštite jeste i Ustavni sud Republike Srbije i očekujemo od Ustavnog suda da napokon prekine sa ovim ćutanjem i da kaže da li je to u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ili nije. Ako nije, ovi koji nisu sposobni da vladaju poštujući Ustav Republike Srbije, neka se pomeraju, jer su oni opasnost i za narod i za državu.